أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Wakomori mjiunda wabo wenze mwe Komori na nanyi mlundani, nimbushironi bahati njema, nimbushironi rehma na amani na usalama mahala kaundo mjiundao ni wandu ikao nganyi humala honi muhazini haya janibu zonti pia o range miadi rangu jana ukana zele razinu ngarjunji ya banu katika orndarenge miadi ukana ngardu amjo fanya direct 10h30 ya moroni shakati na parisa renseignement kanza nzitunde ndondondro ikawajibu nifanyeza ufanya zonti pia ili ni parise za renseignement za hangu kirasmi za husu mwananyasi wa ikao nde directeur de campagne wa ndongo kauza muhunda de mana nazia na tufanya video bo mtana shana kawibeha hata zele razino ili ni parise za renseignement za kanti kirasmi alhamdulillah banu haba hakabatiza hamba nrabo mitirenge miadi katina paroka za mrundrabo sha amjifanya hata haino katinjo kwa hoyaru mazenyi dozinu nambe kweli abonge wa Komoro ngamina madda nraru ondane zari hati banu usukwa leo ngamine madda ya hum agression ya fanyiwa ya directeur de campagne ya Maître Ibrahim Ali Mzimba ngaminyane madda ya husu message na nzoni beshe wandu wa Cour Supreme watendelo ni Sheikh Salimu na Nurdin Abodo ngambo ya message na nzoni beshe wandu wa hele jeshi jimla la Komoro mahamwema wa hayo ngabo na message na nzoni beshe yeseni ne ministère de l'intérieur abonge kardovuru zamna diveri mtiti shaizo na kanzani wonese banu ili wa Komori muyelewendro dotoka wakati zamba banu ngamina mwanama hau mwana nyasi ya puharu mumji wa uziwani ikao yede directeur de campagne wa Maître Ibrahim Ali Mzimba ye mwana nyasi huo haagresewa jana bo masihu amfikiri jana haule obantasi amtuka tifanya za ufanya zonti pia ili nimparise mwananyasi huo yajiate mwanye zerongwe kaundo za muhunda haukari wono ndrabo za fanyishia ye page ya Le Matin de Comore rijua ukana ye page ya Le Matin de Comore wa uanru ikao walo yabo walo wana 10,000 francs wa waniye mbaezi ya subanazali wanzi hazen raboza hao wende hata bwana huu afanya video ya agrese nafu shamimi tifanyeza ufanya hata nikene ya communication damine mwananyasi huo abonge raha rejanji ya haruma rongo njo mtahabanu mwananyasi huo wa shiuziwani raham turaka tumparisa shabano ndarifanya miadi au kanga mjompara zele razinu mwananyasi huo ili atemwanye banu ikaude za muhunda samahani mana sasa ndiso mtaha banu shaye mawasiliano ambo seuba hanu yaliyo
kadria walom bon ngari njia wabanu riwonese mbabe patuke katukiri ya njia manambo senge ya ruma hanambia kange garini ijokiri kai connexion ngiyombi nga mwendeleo neze mada za hangu yesu ala inu nga muibeho mandoni yabo haukai mwana nyasi l'homme juste wa shiuziwani wainde directeur de campagne wa Ibrahim Ali Mzimba hafanywa agression le hatati mpara video hanonesa le shatila heli menyeha e butozi pubuha na mru wa Junaidi na Abdurazak. Mimi personnellement nanzo video inu partage wa hawinji parce que inu message rizibe hao ilu wa komori wa juwe zijiri unu wandu wanu waelewe ze nyiso za hao abongezo na kanzani wonese banu hauraji mimi nafu yamba harende afanya shetendwa ngani mjuo zitobia zahe tenanga mjuo ndondondro ukana haini mwanadamu ujuo nafu nafu dina tuma ni oziwani ngujuo ukana nafu yeye imro agression na bondrabo ekana mvu kajashinda hime wane mimi nafu aparoni para hamba hari mimi uyenga uziwani mimi mru peu parce que mtuvumbu wa Junaidi ndro mtuvumbu Abdurazak ndro yabo mimi uyenga uziwani ngujua hambe na ndro parce que yemna nyile katwelewa siasa shaizora kanzari mwone seribano asemsembeni waonesa ndrongoza jiri harumwe ibavu yambajini uziwani dinu wenesekana zenongo asemse wazamba zokweli shae page ya Le Matin des Comores kwa tina ndrongo wa johamba katilizo hamba au kabanu ngarijua oye mwinyi ya Le Matin des Comores wa Hilali din journalisti wa RTC ya jayanomewa attaché de presse au ministère des finances halafu ya nomewa habadili page yahe ne nomination de hiliraelewa hakeno page ya Le Matin des Comores habaha itosungu hawandu wa ufanya mashairi wa uswifu embaezi ya Sumanazali no wandu pia sabeg est-ce que c'est boabasa namrambie bamto wasinyi hapo mabange begeo habasebo namrambie kasebo ri continue ma émission mana wandu wenji wanzi habanu ukana sabeg en tout cas hanzari endele bakabati ujibu sebo okay izora kahanzari wonese bana ukana imana nyasi l'homme juste kao mumjini uziwani imana nyasi woi de directeur de campagne wa Ibrahim Ali Mzimba holiho parce que banu ngabo ngazione sawa matanjabu mana mji wa uziwani haini mwanadamu ye udunga iho ya lo masula haruma politiki kabaja paruka problemu haruma mji wa uziwani sha imwananyasi nafu ikao nafu oyi mjini uziwani oyi ngari mjuwao heli ya hahe ngari juwao ze tobia za hahe ngari juwao ka oyi timru ya Kajunaidi hau ya Abdurazaku sha wakahuja wa mhule habaha yede mana ngari tuwao banu ushahidi banu ka tiwadota halom juste ngamina nimero ya WhatsApp banu ngamina messenger ya banu tikahanzani mrajute banu ili ato ushahidi za mhunda malheureusement ngi haruma connexion bi shaizo confirmer ubanu ukana Le Matin des Comores wambandrabo izo nafu yenda ya rongo wa Le Matin des Comores hambandrabo parce que vérité et directeur de campagne wa Mzimba agressé wa yedi amagresse izo nafu ya bandrabo hakaujua nguzi juo tena manahamba kakatuzijua kaja kaujua kana ulade directeur de campagne wa Mzimba na nguzi juo yabonafu ngari jua ondondondo kana wemru wa hekote ya hewana mazatu wa bleu na tricot bleu karjamba Junaidi de huruma karjamba Abdurazak de huruma na relewanenro
sha wewe mru wa hele jamvi asume vanu bonafu amjoka nafu ami wahangu vanu ngujo yeuni suive vanu de mana ni kusudi unrongo henda mnainu leo inungani mrongo zemba nafu hiyo ukana vanu kuna uporo chinda ufanye nrongo hamadizo lomjisti ya kufanya uziwani vanu mji wa uziwani unumji mraji unukatutahamru ya tinwa shanu yuhuo hao ukabu mtojo kaurongolea uziwani parce que vanu watende wafanyi hamenasi kusoni mwa directeur de campagne wa Mzimba Ranzi mbuna asime hizo ya renda na relewanendo mbuna asime kamna ujua mje haruma mdofanya menasi halafu mfanye aksio hadi mje mdo kamtushida mwarenga ze responsibility za hanyu mdo amba ukana kamjaka ujua ukana wede directeur de campagne fadhalika de directeur de campagne wa Mzimba minja tika uhadi sina manama vanu mimi jau no na muassume ze responsabilite za hanyu bomambanyi wandu wanadamu bomambanyi vanu bomambanyi wanaume kama mwanamume hafanya rongo yo assume izo yarenda abongeleo nafu kuna huja uje uwe mwananyu ho muziwani amandawe hasibabu voti rahaza twandisa rolo haruma kampanye mumtede mumtinia menasi mumtina menasi ukana ngabataho zitwa zili na hizo za shikitisha dabukea zamba dekadhi wa hemba jini wa hengongwe Ustazi Mahamudu wende hata unjie haruma rongo za ukahari ngabataho zitwa zine haruma mji wa uziwani zipulwa eshamwando desha wa director de campagne wa Mzimba ekaya kamjarongolo mji wa uziwani yekamrongoleo mji wa uziwani shamzamba bo building ya uziwani mafundi fundi najimu wa uziwani na fundi Mahamudu ulokazi wa utaamani harume bavu udo subuti wenjia haruma systemu za ukana ngabatahau zitwa zine haruma mji wa uziwani zangamiziwa zitwa zine hizo mengoni mwisho de directeur de campagne wa Mzimba Evanu uziwani kaiti ihonro ukana daraja ya ukana batike mrujo sitene mru yabo mri ya sitene Mzimba hau ya sitene Juma Sara Abdalla hau ya sitene kandida mrajina yabo ya adui wa homji yabo nyinyi mahimilia dini hopanda hasibabu Junaid na Abdurazak yabo nyinyi maadui hau kanga mjua ukana wao kwa tafanya rongo harumo mjua uziwani Junaid nge yabo katina rongo yazifanya Abdurazak nge yabo katina rongo yazifanya yabo wao maadui auje na assume ze responsabilité kamrunganzo yake ministre yativumbulwa nende yaba kuhanduza mdadae harumaisha dondola ishaitanda yafungwa kamrunganzo yake directori yativumbulwa haruma poste politique poste ya daula kamrunganzo yativumbulwa mrenenda yaba kuhanduhuze yao yaba kuhemrumisha ya njom sutuni yabaki yatidoroa kamna ujua hudo panga mipango ya urenda wandu nai halafu je kama mtuanza assume uziwani ondraji haini mru amini yaishie akti ya jihiri harumo mji wa uziwani haini mwanadamu yaishie akti ya jiri uziwani ya jirisiwa ni nafu ya hunre mananyasi lomjisti ukayende hata le shevu humiti wono timpara video shevu shi pasuha hata haendo l'hôpital ya uziwani haka ufanya certificat medical situation namna ya mbasko kole bawanga limbrao bure bahari yengu aningu himilio Mzimba yode namna ikalima nafu waitoa vanunga rambao hizo lom justi hazamba karjamba nafu kujarongoa samani dakika mbili halo nzuri sawa samahani halafu hizo rakanza ruonese banu nafu hoziwani nafudini Athumani ikawa mru wa Junaid na Abdurazak wende ngomeoa na dimili shaka memu kutina daraja ya ukana uje uwe mru uziwani iyo ngampao mijisheo ngamwone sauka kamati maturite na yaboye henda mnarijua mji wa uziwani esharafasha mji wa uziwani ngarijua kaza nongozi tabisha wandu wengi shabo ngamuduma trienkodo eska Junaid njaba Junaid de huruma eske Junaid na Abdurazak wawani yao ngawe na taratibu za ushinda ureleze mbanongo waifanya ya maajabu harumo mji wa uziwani kabati
tukumrina elewe ndondro kana banu bonafu uteda honikula dimili ho halafu maudu ye dimili hisa dujo jawdo mbango tao samaha yabo ngaranzori wenese ukana yabo deja ni wandu wa Junaidi na Abdurazak wa uziwani msamunga mwenesa oye o maarifa mlonuo haukana yabo deja wandu mandi sorindrinra nganyi wahara razi mwende hatanga mtaundo tamihono na nyinga aminu kanga mjuo ukana engelo mjust ha decide na fukuja joshinda hata umre menzima na bandu we mdulo na famii we mdulo na wananya wanashewahe ya jujua ufanya rongo ya reposte samani dakika moja. Donc hizo ndizo na kanza ni wenese banu ukana banu na fudini wa uziwani ngamhujua tena ngamtujua tena ngamhurambuo ndondondo kiasa utosha ukanga mjuo kabo kuja kawawe shakuja jo subuti wende wa hei haruma media wende wa subuti wa hei haruma limatende komoru wambe ndrabo ujo kahu asime izo warenda haukabano haini mandamu de mwanamme wa kweli de uassume ze responsabilite zahe ya kubali ze tendo yafanya kamna ujua ujebanu mjemdo fanya mafiti hadi tena kaka mtu assume yabo deja ngamwone sawo mavu wa utoto wa howandu mawahimilia dezila rukuhamba nyimba haza mazi haukana daraja mahondra mwelewa ukana uziwani kamtuimiliki chenge uziwani ngamuimiliki ukamja jo hunde daraja hiyo yuruzura kanzaru wenese banu harumwesu ije hiyo ukana ngari amini ukana yezahamwa ukana ngabo mru wa Junaidi na Abdurazak wa uwa ye directeur de campagne wa Mzimba izo kweli hadisi ijihiri hauka mimi ti hadisi da mina l'homme juste wo directeur de campagne wa Mzimba hani confirmea hata timuzisa ukana eskenga utayari ni upare katinjonji haruma direct iliri hadisi da mina we utemwanya abange tayari timpara banu malgré hana bange garini ya connexion ngiombi yode shatongesa shanga mjoma ngamjo para haina njofanya za ufanya hata timpaka ndami ngabo ma journalist wa Lomoroni ngabo media zilo Moroni zilo mijini wajo umtahe directeur de campagne we ya jeleze ya onese za mundra ili ya onese kana nafu ha mbandrabo nafu hakaumanipelewa no andwa hezi ili ya onese za hai fikra shabo nafu kuna ujua ngari aminiu kama mji wa uziwani wa umiliki uti Junaidi wa mji wa uziwani wa umiliki uti Abdurazaku hizo wanundu jo ka ministry kaka leader ngabo wandu wa hundabatu wa hundomba ndwali shanyitima leaderi nyimba hazamazi hizo nizo kanzaru wone sarume suje ya bili na kanzari wone sebanu ili nende haraka kanzari be message banu ya wandu wa Cour supreme na wandu wa Cour supreme zona kanzani wonese bana wa wandu wa ili wo Sheikh Salimu na Nurdin Abodo riwaonese ukana ze voti za vira za janvier 2024 abunga sina janvier 2025 ngasina maha kana Sheikh Salimu ngarijua ukana hunikilwa 150 millions tiparo zamba ngamzirejezo banu leo kangartoa uzinu message ngarjuo kai mwana hokoporo hulaimati ya heya pari kwa hana shihaya ikala wa uremwani so fronziani mwana howo yena contact direct na azali haukazali ngumanipilo waze wanu hosoni mwana haini bahindwe mwana huo mwana wa Sheikh Salimu ya bangu itao hosoni mwazali yohu azali yohu mrumia wandu wambeshe mapesa nganzori wonese ukana Sheikh Salimu huwa hanyumba maluzini he 150 million wanikiwa Nurdin Abodo huwa hanyumba huive mwanaho ya loloni mrumu haya mwana huo mwana msheha mbaka tuitaha mana hambia uzie zenongo za kidhuluma uharaya mwana huo umri ya bai ya luharuma dina temrumahe wojabu hamu washiha haya mjini ngarijua oze nongoti parozamba banunga mzirejezo banleo ukana wakomori na mkema zaidi ukane maadui wa huu wa dhulumu ya ntihatu wauti azali sidema ministeri wahe
do wandu walo Cour Supreme wajua oka wandu wanu kwa tuvotewa halafu wajao warenge eze mali za hoa Komori wavalidea wandu ze voti zinu za ndrabo. Abonge Sheikh Salimu dojua ukana ngarujua hatu bahanu ulalao na banu na mdoele wakabanga mbali wao ni magardi corps wo mzima. Sheikh Salimu otobalwa ni gardi corps mzima na abo gardi corps mzima uwe hubali yao ngena armu nzima. Sha na mdoeshelea ukana Salmania itanraya azali kati ya kaurungwe shononde habalwa ni magardi corps watimizi 20 ni wakati wa haja kajashinda yeshape harungwe shononde. Abonge Sheikh Salimu rengensi hatu mateka fanya hizo wanzao dawe na Nurdin Bodo na mrenge wandu watovotewa muwavalide kawa votewa shao maudu ngejo huja wanu kena ukiri ukana haribanu ngamtojo kawu ukana muo hatai dunia yise hizo ndrabo shabu wa Komori na mdoju wakaye maadui wa haku wa helwarwenti ima madhalimu wa henti we hamba Sheikh Salimu na Nurdin Bodo waunde madhalimu wa dhulumu yenti hatu shatinde wa ti azali wala tinde mazama ministry hizo wandu waili walo Cour Supreme waundo warenga uzemaleti za mapesa na azali wefanya hizo wanzao we valide abonge wa Komori na mkema zaidi mjue ukana banu wandu wanu na wadobalwa na mabalwa ni magardi corps hata wajonongo warende na mbalwa ni magardi corps hata shanga bo usiku hanyu ngojo uja ento anyunyike uha. Sheikh Salimu na Nurdin Bodo na mrengensi hatu mfanyizo mwanzao na mvalide wandu watovotewa muanikeze voti kabati problemu shana mdo tunda mwejua ukana jana jaza valide azalize voti za hegwa nzima za mwando engenda hu jaza na mdo jua tena ukana azali haini mndu ya mrumia kajaparo mhonore shawa Komori na mdo jua ukana ye maadui wa henti ya hatu duwandu wao harwandu wao Cour Supreme wao message ya raru na kanzani beheba duwandu wao de mamilitaire majeshi mkwonda mu manipilewa mwenji armaze biro mwerenga makiesi mwetoma garini hamvu na mangaleze voti za bira juice majeshi wanje armaze biro ranzuani rangazijara mwali watolwa ze fonksio za hao wavurizi wangu wa mabaraza ngwa mabareni ho kwa jahonore wa hata ni azali au ni mbaezi azali yabo nyinyi mabaki na mwelewe ukana azali ngujo mrumiani bure shanga mjo ubaki ncheya mke wandu wajue maadui wa dhulumu yenti danyi majeshi hauka mjo kamtushinda maonesa msomo masoma kamtushinda maonesa maturite kamtushinda maonesa ankli na mwangalie zijiriwa Afrique de l'Ouest leo ya Afrique de l'Ouest wala wana jana majeshi hewa Mali ne wa Burkina Faso wala wandu watotimizi hata 40 no warengeze disposition ya hauso venti za hao abongeye nyinyi majeshi wa Komori ngarambula nao ngabo bahanuru jo parsana ngabo wakatinga zo kauha kamna utoka kandani juma urenda nai kamna utoka kandani juma urenda nai kabo bahi ngardo parsana harumai madziho ya hemiji hatu wafu hatu ngardo parsana harumai ze majlisi ze dine emito mwana dahoni ze kategori pia ngardo parsana yundo bahanu mjo uyelewa kamna utoja kubaki kandani mtorumilo hata bahi ngabo wakati waladhimu mrenge disposition abongenyi majeshi na mdoju wa ukana wa Komori ngwajua ukanya mengoni mwandu wa dhulumu watangiao wa mdhulumlo wa hewa nanti danyi majeshi haukangari aminiu kangabo majeshi walo yabo watujibwane sistemu shangwa uwahara watujojawa parisiwa warengo wafungwa ngari aminiu ngari wajua hate madzina shao warongo zao wana majeshi watona hata rongo za hao wakubali uwa rumilo wanja magarini wenda webiha wandu wenda wenja mobiro warenga wa dhulumu wandu wavotewa nyido mlindo wa maudu batujomo shajirongo banu mjamu mtolo pia msuspandewa mabanga mdhulumu lao bangarambula nao yode message na kazani mbesheni nyi majeshi kana na mjue kwa wa Komori wa waduru wakati makadodo ngwa mjuaoni ngwa mbimaoni nyi majeshi mlio Komori haukanga mdhulumu yenti haku nyido mrengwa ngabo wandu wana majeshi hata mliwa 40,000 francs mdiwa ze 40,000 ngabo warengaze mali walao ze miliari mangale mdu mshaufa jihadi wala zanatani wala haini siku ujabanu meli zero hao banu yajaze meblu yajaze jao waundo wahonda wale jeshi mana banyunyinyi mkeabo
mdorumilwa hawana rongo atiti kamtuhunda hata faida ni majeshi zile message na kanza ni beba leo message ya raru optimism ya mwiso yane ngamrongozo Idris wa eseni nimwambie rangunga sina mwaha Idris kajasoli juma ho mjini hao rangunga sina mwaha Idris ho singani kajarua rasingani eskende helilu hatandi Idris doelewa ukana hukane postuloni yoyo ikana mromba jaza engenda eka hunrwani dazi ezi rongolanda hutena basi ziisa abonge Idris chokabo udonkilo ze 150 milioni ze 200 milioni wedhulumu wananti shanga wene maudu ya hao entwanyu nyike uwa na mbalwa ni magardi kori hata janati mwono arme lejele wala nono Idris uwa balwa ni gardi kori evanu ngabo mahala kao bayishwa tijinga magardi kori ngwa watanu shaye kao sikuwa ho uja kutina bobira kuna ueshape bo Idris balwa ni magardi kori hata shaye kamna uparo kampe haini mrubalwa ni gardi kori wakati yampe haini mrubalwa ni gardi kori wakati yampe haini mru ubalwani gardi koru wakati yampe bo Idrisi hosingani abonge kayabo udobalwani magardi koru weheda weho dhulumu wananti au kama nukamtu dhulumu mru mzima ngamdhulumu wananti na abongari amini ukana hena mnarijua wanu kama nto example wanu azali wa uhara yalonu o na sambi tirongo zinji nge muharahari sambi ya tijomfanya nkudeta sambi kaya jomfanya nkudeta ukasambi hajoshinda endea shidane na azali haruma masanduku ya voti rioneye wanziwa noto yode hawasu yahe abonge banu bo Idrisi wa hosingani kayabo udobeloni magardi koro sha hatandi ngojo baloni magardi koro hatandi nyido mdhulumu yenti nyido mrejeza yenti dingoni nyido mwangamiza yenti shati azali tidemba izama ministri za nrabo za hizo tidema konseye wahe danyi mlo haruma za instansi nzivumbo obana ukanyima adui wa henti inu henti ya Komoriyo danyi dawebo Idrisi uloseni kajaza kabo kutushida wahunda hikma nga wejweni rana jaza abo ikaubidi ukane umrimle shakuna ngojo kaukana umrimle je o mduto stable kutusubuti wenda singano hanyu hizo wafanya kutusubuti hata wenda bahanu ti haini bahanu wendao abo hatandi ngamfikiru kabo Mwenyezi Mungu daba mruaro wingu bandu jo manipile manadamu shamduka ju manipile Mwenyezi Mungu abo ngenyi wandu mloseni na mke yabo juma hudhulumu yenti juma urejeze yenti dingoni hauka ranzi muhibi yao wandu voti muanike hamvu yabo ngamrejeza yenti dingoni bahi yabo ngabo wa Komori na mdoju wa ukana hizo deze message na kanzare beba kwa wa Komori na mdoju wa ukana imaadui wa henti ya Komori si azali ranzi azali ngena hizo yafanya onziro mbi shadu wandu waloseni watendelwa ni Idrisi hosingani ukana boidiri kutia hata stabilite kulajo subuti uhimenziani ranzi ula uliemu kuja ifoi gardi kori ya sebonti badi banu uwa gardi kori mzima azali osiku ya kautosho nonde haka na magardi kori wanga no Mwenyezi Mungu hanzi hake siku ila azali ngondo anje jaraha ya parwa naibu ya pule kibri haende hapule kibru ebu ya pule kibru na mrambi ye kaze biya ya zikontinye ze biya ya zireje ngoni katweda jumani katweda bahanu katweda majilisini haukange mhara abo Idrisi hosingani ngonzo ina mnayo ngobakihe na mnayo uke maudu azali mtojo kaukabona anamuo hata ya uprotege hatandi ngabo bahanu wa Komori ngojo huparisa haukuwa Komori ngojuao ukaweme ngoni mwandu wa dhulumenti weme ngoni mwandu wa ngamizenti warejezenti dingoni haukaya izo nanzo ni mwambieni nyandu mloseni na nyimlo minister de l'intérieur nyibe maadui wa henti juzi mduja minister Fakri Mradabi ya subuti armaze voti zila ya donja armaze biro yeto ema sansori wa hema kandida hatandi utidiwa ze Fakri ukaru wakati wa sambi upasha japawa wenzao maore huwahi wenzao maore hubakiho ekale okuja wahi wajinrogo yabo kuja wahi mdatu jahado ambakana ngabo na umjua moroni na ujuhe leo inu umjua moroni ngotojo juha na bole kwa tujuha wamba ukana ranti izo neze message na kanzari zibebanu ngarjo wonana shanga mwanzo nimbesheni message for njokao yamba maudu ukana reparsa me video
ya vira 5 sur 5 fumbuni media belu hamba ukana ay ye Hashimu Said Bakari hamba ukana le zahala fumbuni liwajirisiwa shakali jahuziwa liwajirisiwa Innova wanu waheze pano solaire vahe mzungu dhamana wahe Innova ngwanzu yafanya intervention yaonese ukana wahuluye ele zaha ona achete vahe belu hamu interrompe hamba ukana onvuza done kubalindazi ngardu ujaharuma ze detail za heze intervention ndaruizo jerito ze detail maudu kamgwa benze ngardu wonana tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ze jamaa pia salam.